Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig Academi Amaeth Cyswllt Ffermio yn anelu at ysbrydoli cenhedlaeth newydd o arweinwyr yng nghefn gwled Cymru. Helo, ni fan hyn yn Nhŷ Cymru mas yn Brwsel gyda'r Agri Academi eleni. Ni newydd cael cyfarfodydd diddorol iawn gyda Thomas Parry Jones. Oedd e'n siarad gyda ni am bwyty PGIs a shwt bydd rheini yn parhau yn y dyfodol a beth maen nhw yn eu gwaith yn wneud mwyn sicrhau y PGIs ar gyfer y dyfodol. A wedi hynny wedyn, fi ni hefyd cwrdd â Sophie Hurl, hefyd yn cynrychioli'r Llywodraeth Brydeinig mas fan hyn yn Brysel. Buodd hi'n siarad yn un o'r antimicrobial resistant a'r ystadegau sydd gyda'r Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd i taclo hwnna, a fi credu mae wedi agorau'r llygad i ni a'r gwaith sydd angen i wneud gyda ni yng Nghymru, a'r gwaith da ni wedi bod yn wneud hyd yma. Hi, my name is Dyma Jones. I'm part of the Agri Academy Rural Leadership Group for 2018-19. We've just finished up our couple of days session in Brussels and it's been extremely interesting. Firstly, we've learned a lot about how the Commission and the Parliament work together to create and enact policy and directive. We've also had a number of really good meetings relating to trade. In all, it's been a fantastic couple of days. We've had some really good meetings, made excellent contacts. Wedi cael amser gwych dros y 3 diwrnod dwytha, wedi cael dod i ddeall sut mae Brussels yn gweithio, sut mae penderfynadau yn cael ei gwneud yn yr Undeb Ewropeaidd, sut fydd pethau wahanol i ni rwan wrth i ni adael yr Undeb. The experience has been incredible. It's been a great opportunity to meet key influencers in the industry here in Wales and also across the whole of Europe. So very briefly, I'm going to hand over to David to give us a little insight as to the type of thing that he's been doing. Thank you very much. Yes. It gives me great pleasure to introduce Dr Tim Redber, Director Environment and Rural Affairs at the Welsh Government. Byddwn ni'n sicr yn annog unrhyw un i ymgeisio. Mae'n profiad a hanner, chi'n dysgu cymaint, cael gweld cymaint, a mae'n newid chi fel person, mae'n magu hyder a profiadau. Have you got what it takes to be an agricultural leader? Do you want to enhance your rural knowledge and political awareness, build your network and influence change? I'd certainly encourage everybody to consider applying for the Agri Academy. It's a worthwhile experience and it's something you'll always remember and will help you in your career development.